ngot kinong bala kilaya bat khat hendung ngot ki weipat kila mensau hadin bakavan jongki kala hadin bakala syak tenra hakawei kekali bomla ban itu ongki pulit hende kesingi palei. Additional Superintendent of Police Umar Najkumar Awasti ulai thu bakane ka jingja accident kala jaha kamit jong kesingi balang hajan kesnong bicola. Kavan ka bakit ikinong bala mat ki bahaying jongki kadana kalenti ban lek syahariana kala hadin bakala syak tenra hakate kekali ka ba omla ban itu kabala penlong yang arngut ke basyong ha ketika kali banya pasien bat kibla tip kerteng kum kasyam wati hende pos nem ka arta bat kasamila arpundus nem ka arta ki pulit kila yok ban pelat im ki weipat kibla mensau bat apen kit no marma Shafaruk Habat District Hospital hakaba uram kumari lai posan nem ka arta bat ulaf kosh lai pos nem ka arta kila klat no hakapur bagedang syak sumar namar ka jimensau ka bajur ong awas thi. Ute uhe pulit ula pentip syuk bakat hendung ngot ki berdua kilaman saujur kidang syak sumar mentaha kate ke hospital. Kita kibala syak penyap kide kinong song jong ke Sitapur district bat kide kibala syahariana na ke benta kajing bela haka kali bela depsiu baiwai. Kajing pesyang banwat dia kali bomla ban itu ke bedon keti haka te kajing ja aksiden kadang ya syak mat la ban rap biang u awas ti.